o neurološkim bolestima i o fizikalnom tretmanu neurološkim bolestima pričat će doktorka Tatjana Vučković. Jedna grupa oboljenja koja je indikovana za lečenje, odnosno rehabilitaciju u našoj banji su i neurološke bolesti. Najčešće neurološke bolesti koje se kod nas tretiraju su na prvom mjestu multipla skleroza, po kojoj je naša banja i najpoznatija, znači jedinstvena u svetu za rehabilitaciju. Zatim hemiparezi i hemiplegije, odnosno različite oduzetosti i slabosti koje su najčešće posljedica cerebrovaskularnog insulta, odnosno moždanog udara. Zatim Parkinsonova bolest, razne mono i polineuropatije, odnosno polineuritisi, različite etiologije, ali kod nas su najčešće dijabetesne, odnosno posljedica šećerne bolesti. I kod dece, veliki broj imamo dece sa cerebralnom paralizom. Nabrojat ću vam još neke neurološke bolesti koje su indikovane, znači stanja posle preleženog mijelitisa, encefalomijelitisa, arahnitisa, zatim od psihijatrijskih bolesti veoma dobro se tretiraju razne depresije, depresivna stanja. Balneofizikalni tretman u Atomskoj banji podrazumeva kupanja, koje mogu biti u kadama i u bazenima, kupanja u kadama sa hidromasažom, biserna kada i pasivna kupanja. I kupanje u kadama se sprovode uglavnom za teže pokretne pacijente i kupanje u bazenima koja su indikovana, znači, za pokretnije pacijente.